Leta ya Katari iherutse gushyikiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo niba impande zombi ziwemeranyaho zizashyireho umukono. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko bamwe mu bahagarariye impande zombi bavuye muri Katari, aho bari bamazeyo igihe kirenga ukwezi. Ibica amarenga ko urugendo rugana ku masezerano y'amahoro rukiri rurerure. Ibi biganiro byabaye mu ntangiriro za Gicurasi 2025 byari byihariye kuko impande zombi zaganiriye ku mpamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo zatumye abarwanyi ba M23 bafata intwaro. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko abahagarariye M23 bayobowe n'umunyamabanga uhoraho Benjamin Mbonimpa basubiye i Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bwabo. Intumwa z'impande zombi ntacyo zashoboraga gukora ku mushinga w'amasezerano yateguwe na Katari kuko zabanzaga kuganiraho n'abayobozi bazo bakabona kwemeza niba basubukura ibiganiro. Katari yateganyaga ko iyo ibiganiro bigenda neza impande zombi zari kugirana amasezerano y'amahoro tariki 10 Gicurasi, ariko ntizemeranije ku ngingo zikubiye muri uyu mushinga. Byabaye ngombwa ko intumwa zigumayo zikomeza kuganira. Umwe mu bayobozi ba M23 yagaragaje ko uruhande rwabo rutishimiye umushinga wateguwe na Katari kuko ubogamiye cyane ku byifuzo bya leta ya Kinshasa. Uyu mushinga ntabwo ari uwa vuba, hashize igihe kirenga ukwezi utavugururwa, ntabwo harimo ibyo twasabye, kandi ikigaragara cyo wibanda cyane ku byifuzo bya Kinshasa. Katari yatangiye guhuza leta ya Kongo na M23 muri Werurwe. Impande zombi zemeranije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza, ariko ntizumvikana ku ngamba zubaka icyizere hagati yazo. Mu ngamba zubaka icyizere, M23 yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bihana imbibi mu ntangiriro za Mata, ariko ibindi birindiro byayo bikomeza kugabwaho ibitero n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kongo. Imirwano irasubukurwa. M23 yasabye leta ya Kongo gufungura abantu 700 bakekwaho gukorana nayo cyangwa kuba abanyamuryango bayo. Aho kubafungura bafunguye 5, iri huriro rivuga ko batari ku rutonde ryatanze. Ndabashimiye cyane mwebwe tubana umunsi ku munsi, mbasaba gukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu mukora share, like na comment, ndetse nawe utarakora subscribe ukayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Umugwaneza Eminante, mugira amahoro.